I pozdrav svima ljudi, sa Indeksa TV danas snimamo potpuno nešto drugačije, snimamo na reakciju na jebeni sastanak s Harix Networka, to jest mog servera. Naravno, kako se, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe. I možemo da krenemo. Znači ovdje za DDoS to nije već malo stvarnije, znači ja sam se kidao kad sam gledao prvi 10 puta, sad ćemo im dalje da ću toliko skidam, ali dobro. Tako da možemo krenemo, ovo je kao Hitler, ima moj tekst i ta sranja i tako da to je lik neki napravio, imat ćete link ovog videa u deskripciji gdje možete ga pogledati i pravite svoje videe i tako. Tako da krećemo. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Šta se desilo? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen. Izvinite ako se čuje preglasno, to jest oni ako se čuje preglasno, za mene to je bolje što se čujem glasnije. Saznali smo na netko za server. Und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. A dobro, nema veze, parodija, ipak nek piše što hoće, ajde. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Najveća fora što sam ja tu ispao kao Hitler. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Ben sam ga se razbezni, brate. Gle ovo. Izgleda crno kao skidao naučer, sad će toliko se razbezni da to nije moguće. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butt. Sad ovo malo nije ukropljeno, dobro. Nek mu prođe. Uvijek ovo buljavo, gledam. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Da, ovo je istina. Kad otvorimo United Community bit će dosta bolje nego Scarix, tako da bit će i domena Scarixa, tako da obavezno sačuvajte IP imate Scarix.q, tako da bit će jednom opetan, bit će otvoren za trajno, znači otvoren, bit će kidaci, ja sam jedini owner, tako da, sve će biti 310, znači 1 do 10 sve će biti 10, tako da, idemo dalje. Kao što slušaju. Nikada! Ich hab plače veliko. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versagen! Koja ovo fora, brate, ja ne verujem, ja se kidam. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Ali prvi put sam si toga ukidao da sam pao za stolice, brate, ja ne verujem. Znači, kao jednostavno parol ne živi. Sie nennen sich Generale, Ali Saša će morati da popuši. Ovako bude sale video, znači ima da ubije i mene i ovo što je pravio. Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur gegen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan. A bukvalno nije Und darin alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Fora što sam ja sve imao u to. Kaj je Begi sad? Ich war nie auf einer Akademie. Ovo je sarkazam, kada je Doch sad. habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten Pa und bukvalno dobili betrogen su, kad worden. ja jednom demotam nikad ne Es wurde vraćam. ein
Verrat geübt am deutschen Volke. Pa bukvalno. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit Jeste. ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Imali Sie smo werden das relaciju. saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Ok, ovo nije baš bio... Ali ono... Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Ah, evo kad kaj! Es ist Se je pošlo unmöglich, dole. unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Može? A ono nije pora. Der Krieg. Ali pa ne... Au, bre. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass Bio ich je, das bio je, Recht jeste, verlasse, bio je irren Sie najbolje. sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Dao sam mu promota. Tun Sie, was Sie wollen. Ovaj kralj ljudi, to znam, pošto sam ja gledao već Ignovaca, znaš, to je najveća fora, znači 25 viewsa. Znači imat ćete link u deskripciji, obavezno svi pogledajte, znači nasmejite se i ono, možete da šerate ako ćete i ovdje imate opciju da kreirate nešto od Hitleru, ovom i tako nekima. Tako da, ako ste uživali u epizodi, ostavite like, share, subscribe, puno mi znači. Neću možda moći da uradim onaj specijal za 500 suba što sam htio da mešam video jer se predugo skidaju, ono predug render. Znači odmah se komentarirao, znači u toku bukvalno. Nema veze, ostavite like, share, subscribe i vidjet ćemo šta ćemo da budemo. Možda ću dati premium generator na specijal, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav.